Abbiamo pensato a pensare ora il pure paio vuole attuare Na so floto sin mo te salo ni fa fango fie sem ta upu fia fa Faamalosi tato inga. It's a simple topic I want to encourage our family this morning. Nisi for tato maftanga ne tai ape ona yele uso mal tu fine male masila alo faftai atono se fitfilinga wa fai e tato te ngalu lue fa atasi you know, we're here to, you know, church, we're here to build each other up. We're here to build each other up to be like Christ. Not to be like, you know, like to be like pastor or to be like any other person in the church. Ai nai tāua mai le Efeso ia tupu I tupu I lunga I tātou o le fua ia o Yesu Keriso lea Mafuanga mafua ona taona tātou tupu. The reason why we need to grow up in Christ so that you will no longer be a baby. You might be sitting here, but I don't mean baby as in physical. We got the little babies like Mila, but I'm talking about spiritually. The reason why you cry all the time, because you're a baby. But you need to grow up in Christ. And through the challenges that we face, o whawhita aoli o lui, o mea ume e lui I tātou, o nā e tupua I lunga lo ola whaalea nganga. Nai tāua I a kopo, I a veama mea fia, pe a maua o tau toftofonga, e te lepo ese a. A wāra toftofonga lo o tau whātua tua I tupua I lea. Leon sai a. Amen? Tasi at whai punute mna oi whai tau wai le mo te salo ni e wha, whai poi wha. Il mo te salo ni a nai wha, whai poi wha nai ta umai ia tai tasi o tau, ma ia I loa o na whai o lana lava ipu, ma le Faapaiaina, ma le tau le leia. O le whai upu nei,
I want to ai whape tusi ni mai tangata a. It's for you to look at your own self. Ia tai tasi o toma ia loa ona whai o lana lava ipu. Ira whawhena whai. Ma le Faapaiaina, ma le tau le leia a. Awai ei la le urutala le tusi na o apo inga Paulo a, mo le Kalesia. It's Paul's encouragement to the church in the Thessalonians are. The reason why this topic was, this letter was written, it's really talking about lo tala noa I le tūlanga, fo nanu masangi tātou, le tamama le tene a. Fo ngale o mea te tauna whai e unga li, ua umana Faapaiaina, ua umana Faamamaina a, ua umana tautoi lunga lea tu a vela o mainga. Ia awa avea ma mea e, ua maua lalo le tūlanga. Pei on tātou ai e le teimi nei. Lotu a lea, oso, ma tō rua lesi, ia. Pei o tūlanga na ma fwoi na tūsia e Paulo le tūsia le Faamalosi le ekalesia Tesalonia. Ia e loa tangata on the whailo na lava ipu a. But I don't want to bring that into this topic a. E ese le mea lo te mawhawhawai. O te mnao ia ai fua oi a oi. Ia e loa whailo lava ipu. O le ipu o oe a. O le ipu o au. E mna o mea ia ola Faapaiaina ia ola tau le leia o tātou tangata a. Not inside of this church building. Many people, praise God, hallelujah, inside the church. But outside of this church, o le tūlanga silina te tauna whaalia I o tātou o langa Faapaiaina, ma le o langa tau le leia a. I'm not going to lie. You see people these days, they go to church together, but there's still issues of inside the church. You see one person take off with another person, another. Then next minute, you say, oh, I'm a pastor now. O lea tua, hami o tonu. Te ameni ei. O ero tusi lima. O te mna e lui ei oe o mea leva ai tātou teimi nei. Ia Faamalosia oe, ia Faamalosia au. Ia avea oe o se tangata, o se ipu. Faapaiaina ma tau le leia. Amen? I le tusi lea mua Tesalonia e wha. Lea matanga, le whai ipu mua nei sa wenga I sumalu. Nai tana no mai Paulo o apo inga a. O whai ipu la le sutonga sumalvalu. Nai tana no mai ai, I le toia fio mai o Yesu a. O mafu anga te tau wei ona ola Faapaiaina oe ola Faamamaina au. Wai toi a whio mai Yesu. E le avea la tangata le ola le Faapaiaina a. Ai ave ai. Ave le tangata le ola Faapaiaina ma ola Faamamaina a. If you look at that book, 1 Thessalonians 4, from verse number 1 to 12, it talks about walking in a life that's honorable to God. Walking in a life that's that brings honor to God. Then you look at all the other verses down below, it talks about the Lord's return. The reason why we need to walk in a walk that honors God, because God or the Lord is returning and He's only going to take those who honor Him. Amen? I'm not talking about honoring me, but if you honor me, you're honoring God. Listening to the word, because God cannot be seen, but He uses man, He uses man to get His word out. Katia lima. It talks about the works of the flesh. O vaenga umai o vai lei ngai sau wai. Nai mo mai ale melen ta ue Paulo len ma fuena na tusi le mo Tesalonia fa adultery, sexual, ele o tele sa whamatalanga. O le lui mo oe mat Faamalosi mo oe, ia ola Faapaiaina. O ngā luenga ia, o le tino ngai sa le whasa moa, o le muri lua whaita anga. Mio leanga, mata heitu ifo tupua. Feita ngai. Wai mea ume tauna ola Faamamaina, I tātou ma ola Faapaiaina Fasioti tangata.
o whinau vale, o lotoa, o nanga po ula. O mea ia, pe ona tā ua whatama, ai sa vale le nganga, ona e whaia lea mea o le nganga a. Ai sa vale le nganga. If you walk in the Spirit, you will not do the works of the flesh. The real you, tom whai e whamatala tato ainga. O oe monia, the real you is the Spirit. O oe monia o le anganga nei to tonu Pe ono ta ue a kopo. Pe o tino e oti pe a le eise anganga pe alu ese le anganga. E iei la lo loto polo mafau fau Ia, iei lo la ia lo body Ese uma A oe monia nei to tonu. The real you that's inside. And that's where you connect to the Spirit of God. And when you accepted Jesus Christ to be your Lord and Savior, it was through the Spirit. Because we never, we've seen Jesus on books. But those are only drawn or according to word of mouth, what Jesus looked like. But when you accepted Jesus Christ to be your Lord and Savior, you accepted the Spirit of God. And the Spirit lives within you, but you still have your own mind or your own will. Iei alo mafau whamalo roto. Ko sala ke lo iskem e koso lo loto malo mafau fau oe me ke manga o ai E o foi la lo tino E tuina nau le tino e feita ngai they're always in the battle, your flesh and your spirit. O le ola Faapaiaina, o le olanga tau le leia, o le ola Faamamaina, e a mata mai totonu. E ke fiu e Faamamā fo e a papala ka le kokongua. Papala lo loto. Mai mauking. Au le maftanga vāla lata oe ma le atua. You having a close relationship, your spirit connected to the Spirit of God, and you will start to know. The Spirit of God will tell you, don't do that. It will lead you. Tala tuspaia, lato umaweta ita ina le anganga o le atua o ata lii. O sino oe, o ita ina oe le anganga o le atua. Awa ata ita ina oe le anganga le atua, le ita ina oe le anganga le atua i se mea le anga. Ita ina oe i mea le lei Na vela ia e fua mai fua o le fua o le anganga. Awa nai te savali i le anganga Ia taitasi o tō mai e loa o na whaila na lava ipu. Ma le Faapaiaina ma le tau le leia. Amene. Ia, Autu ina tatum taupu o la Faapaiaina o la Faamamaina. Pengo fia Peno tā ua, le ola Faapaiaina, le ola Faamamaina, e a mata mai totonu. Amen? E a mata mai tonu. Whawhena a mata mai tonu, o le vāla lata o le maftanga o ima le atua O lo so tai ma le atua e teimi uma. Wai ke whio e olo tino lea, e olo, e mama. E a le mama totonu o lo loto. Lo tangata nei tonu. Ia, mea uma, tala tuspa ia sili ona leo ina le loto wau, le loto tupu mai eile, lea mio le angan mele kong, e fua mai fafo, a vea oe masangata e tō anga, e whai tau le upu le atua. Whawa no so taimi, whiana e mata TV, whia i tūrate mata TV e. Hele Wisi ia, e aluar vai aso a TV ia. O maka foi TV. Ai sa maka. Whamera tōrua e hau. Oh, do you want to watch a movie? Yeah, okay. Le umia. I'm that type. Yeah, ke iwala. Oi, laman gopu. Then you have to start again now. But you know, sometimes you have to make time for God. Just like you make time for what you love to do. Get into small habits. It doesn't have to be 2 hours. You can start off with 5 minutes. That whole week, after 5 minutes, then 10 minutes, and you'll begin to fall in love with the knowledge that you get through reading the Word of God. And when you read the Word of God and you come across things that you shouldn't be doing, that's how you're going to cleanse yourself.
Amen? That's how you're going to become a person that's going to be useful for God's will. O ma whanga ma fuan taunu na ola Faapaiaina Faamamaina tātou. Ia vei o masangata e sulu to mana malama. Ele mfainga sulu mana malama Keriso. Yo tātou tangata. Pea e lo ave tātou tangata Faapaiaina Faamamaina. Mana malama tātou a whaingo fia a. Tātou wola tātou tusi muli lia. Who wants to be used for God? Raise your hand. You don't have to be up here to be used by God. You don't have to be in the band to be used by God. But you know what? Being part of all this, God looks at the heart. God looks at the motives. Why do you do it? Is it for your own glory or if it's for God's glory? Lua Timoteo na e lua fai po lusu matasi ai lena oipu aua ma a rio wa il fale tele a oipu la au ma o mea o isi o tau le leia a o isi o tau le angaina o le nei ai se tasi e Faamama ai se tasi e Faamama wai Faamamaina o oe a ia a ele Faamama e au oe ele Faamama oe a Faamama e oe lava ia a ile upu o le atua a Nanga le mea nau iei, ke le kangaka wha alonga le upu o le atua, o le upu la fe kaui lei mo pai, alo ngā wha pe o le upu la mo la whai, kai pula mo wha ngoi, wha ngai ngoi o pai ma la whai, se o mau sidi se o se whamakala mai, On mea ngā o keling wha ngā, o keling ngā wha peres, so le kaui lea la ngā malau kamala le nesa vai aku, le hai, ai se tasi, mo oe, mo au. Ai se tasi e Faamama. E ia Faamama e ia te ia nei mea. E whai o ia maipu tau le leia. Ke loa. Whaftai le atua. Awa e le a vea o sangata Faapaiaina tau le leia. E kele kama whai e kausinku la fonga a vea o makanka ukau a mio kongu. It's not by works. You just have to believe. Olo wola tali tonu, na wa yei le atua to tonu ia oe. Lesi mea na tau e lo mawawhau. E leo na oipu auro maipu a rio, wai le fale tele. Kusa ese umaka kou. Kusa rea le whapeo le auro lesi, nga sili akuna ia le a ngā lesi lo lesi a. Kusa umaka kou. Ai paule mea le mna o le atua, o isi ipu, ua tau le leia, o isi ipu, ua tau le angaina, o sinmo oe, o avea oe ma se ipu tau le leia. O avea oe ma se ipu tau le leia. Man, I don't know if you know my past. What was kanga kau le anga? Iasoa. Everyone has a past, but we thank God for His Son Jesus Christ. O tau ami o tonu nei oi, i le lua koronito i lima nai sau wai le whai po lusu matas. O ia fo i le i lua sanga sala awa whai manga sala, na ia tau ami o tonu nei oi ma ua. Amen, whaftai le atua. Awaranga e koe ma whau apeo oero kangaka anga sala E kele nung kako pa sese lunga mea lea whapea, e lei sese ato atoa. No one is perfect. You know what? That's right. No one is perfect. But you know what? Jesus died on the cross for you and I to strive to be perfect. Na maliu Yesu ina ia avea oe matangata e tau mawhai, ina ia ola ato atoa, ina ia mawhai o na ola Faapaiaina mo le atua Na e sau el mateo na e lima whai po e whasu ma ia le lei la o tau a mio e peio ai. Peio lo o tau tamau le langi E lo whapea mai ia le lei tau a mio ia peio tau whaiwhe au. Po peio tau au whailaunga. A ia le lei peio lo o tau tamau i le langi. A whailau tamau le langi o Yesu lava lea o le anganga pa ia lava lea. Lai to toni a tātou Amen. Sa vali i le anganga o na le whaia le tātou mea tino.
Faafeon Faamamaina tātou le upo le atua Ioane suma 5:5 nei sauai. Wa uma on Faamamaina o tau le upu. Na o tau tala tua I ate o tau. Amen. Pero taua, we say that no one is perfect, Kelang kakpase se lungal mau langa wanga sala umalau langi ma uale o le viinga. Ai fai tau wai le tūlanga na. Nai tama fai Paulo e whamatala, wanga sala umatangata. A ua fai e le atua se awala, ina ia le toi tau sei o le tūla whona ina ia tau ami o tonu ina I oe. A ua au mai Yesu e maliu mo oe mau. Na le pauan mea oe mau e fai o lo whatua tua I le atua, a vei oe tangata wa ami o tonu. Te ameni Don't use that excuse again, no. Oh, I just failed because, no one's perfect. You failed because you choose to fail. But becoming, o lea vea oe matangata Faapaiaina, you need to connect with the Spirit of God at all times. Life is all about choices. O leo langa whitwhilinga. Ai whitwhili te alu mo le atua e te tau ona ola Faapaiaina, e tau na ola Faamamaina oe maua. O umatatou langa, umatatou tatou Faamalosi. Whaingo fia se upu mo oe mau ni tai au. O tunao e lui oe. Ele whaingo fia leo langa Faapaiaina. Ele whaingo fia, e whea ngai oe mwhawhitaoli, e whea ngai oe malui. You face challenges, you face a lot of trials. But James says, count it pure joy when you face many trials, Because through the trials, it tests you, it tests your patience, I want to encourage you one last time, You don't have to do it alone. You don't have to do it alone, Nei tā ua sakaria, leo fita, leo le Faamalosi. A o lea nganga o lea tua. Iei teimi te tau mawhai ai ina ia sao tonu rau o langa I luma lea tua. I te whaamoe la ia I lau wata mai, te whaamoe lau poto, iau ai kia e le lei lau o langa. Tala tu spa ia, I e whaatua tua I lea tua ma lau loto a toa. Ai aua te whaalangulango I lau lavata mai. Ia e mana tua o ia iau wala uma ona whaa tonu ina I lea e iau wala. O se si upu mwhauna whamatala ai, ona whaa sao ina I lea e iau wala. Pea whai te mana tua lea tua te miuma. Amen. Ili ia mai lea tua lea nganga e te whewhe ai, aina o mai ina ia e Faamalosi ai. A lofa ai, mawhau tonu. Amen. O lea nganga o lea tua, you don't have to do it. You have to be connected to the Spirit of God, and the Spirit of God will help you. You agree with me this morning? You don't have to do it alone. Sometimes we give up so easily because we rely on our own strength. Te lo temi e tātou te toi lalo ai ono tātou whaalango I lau tātou wata mai o tātou poto. Ai amu uia le tangata e whai Yehova mauna whaatua tuanga. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yesu, ulenda maliu matanu.